Hello everyone. Tina ni puila first vlog. Keba no bahai tongmai sawai gari tola comment khai. Akai sai rong mono kok satani ke no comment khai tola sai son di din. Ang bahai ke kok sana nang gete sabut khai tong ni naro. Ang tau Bangalore tong hostel lo ke tina ang airport thanai khana kang para thanai 9:55 ani flight timing ke 10 no ang out tola soi nei might be. Am to sai mi abad aro timing tong asut 9:45 soi na ma ke timing rong ke 10 dok dong ka 10 do soi na. Ke tawang picking khai ke na sno. No no ang phung tong nai. Actually sing ora tak joton vacation ni suti manjago corona virus ni bagai. Mane student obisi kore ora kom no student tabok. Kai kom no nuk mane student asuk phataro nokol bai atim go thangbai jak nogo kai. Emne tongana 24 tarik jora ro. Ei koi ora masa tongo. Bo tirpan no. Hi guys, what's up? Bung rak sai di. Ani mung Sahil. Ang mo Triprani no. Yan Sing ke ek jaga ino same. buhur no ka thanai to. Ang kai khana thanai. Dogan kam kai thang di. Hambai. Yani sirok to sirok wal lai tongo. Mani bung ke ruzi te masa hi mani mung ke mutu. Amorok danger si lokai warok pandi nasi. Ase kok rok saraya. Ke yani to te koyak jina student dok tin dogan thana nok rogan tin dogan thana. Ke amsuna nai to nang thangmani te khanani. Suliang toma jaga nai di ko mo kai sini hostel boy hostel yang ke college tongo. Yang di girls hostel thong khate mai saman jaga bo. Ke mo ke jas asuman jaga ora asuko ngang ke mind of fresh khayo. Ke ora sui bo tong sui magni tong ora ma kaisa garden manoro. Setia to ke na dia ro sui kani to. Yang di ke mai saman jaga thong yang di mai saman jaga. Emne nokhonai bai korok la picking rok khaibe tu koi akoi horo nokhonai. Ke nai to nak no mo feel rock kotoma simo apna ase plane ya. Feel kotoma ro ora thunglai da sak sare kaiseng. Joton thunglai yo mind of fresh khale yo ber lai yo. Tabka next streak or corona virus ni bagi fatar fans mathaya tha ko ben do tlang thong keble college ni bas tlang thong am regularly tlang ya kam nang khai emergency as medical shop ro thangman phayo ang dugan o kana ro ne hani kisamsa thangma phayo tam hai ona strict to ta virus ni bagi iko mono college mono hostel mono jotono mo kaisina building keble mane bagjak tong boundary tong ta ta yang di thang tong mai saman jaga te yang di no girl hostel bo yang di thamon college ta kha yang ti main gate khali abra yang ti bis kantis khasio ayang ke yang ti main gate tong mani ka gi or ro assembly morning assembly ta bu ke engong ta borok kobang ta ke borok kobang bula onek borok kobang ta mo camera ji tong akisa Gomong ke mai saman jaga te girl hostel yang di mai saman jaga ulo te shapro no yang ba asuman jaga no actually ta bang hostel no ko horang khatao ke onek ke ora baksa no thana bagai trolley rok tong ora ko ekta no thana bagai bro student okoro bro tamai thana sia bas ro bai thana na ang ke to barta ekta ro thana to Guy Barta ekta mane Barta ro thangjanai mo Barta ekta hambano Barta thangjanai mo bo mairok sai phai tongo ke mo ke security guard ke mo ke sini police na anti bo clean dok khayora onek hamno guy
Nek no go khatang mor tong khe engke than gra thana musul yang kisa an sana ni ro bisi khatang moro kaham tongor char jona brok khaija onek thana ba exciting na brok ba angkok sangi mas magni de ene horeng ja no star athukiri rok snuk na kisha ha nai chong di ke kaham nang na क्या बारी जा रहे घर जा रहे ये हम लोग का क्लासमेट ही है ब्लॉक है कुछ बात कर रहे वो फोन में बात कर रहे हैं इधर है यहाँ हम बोरक तो दूसरे ना बोरो नगो थानाई न ब्लॉक है ब्लॉक ये भी हम लोग का क्लासमेट ही है অন্ধকার তো পুরো ये कोलकाता से है রেকর্ডিং করছিস নে বল এবার কিছু বলার নেই क्या बोलेगा घर जा कुछ रहे नहीं बोलना है घर जा रही हूँ इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है ठीक है तू कुछ बोलेगा না बोल না कुछ नहीं होगा बोल এই তো ब्लॉक है तो तुमको सब कुछ नहीं होगा তোর ব্লগ उसका मेकअप खराब हो जाएगा इसलिए लाज लग रही है लाज आपका काट नहीं करेगा ये भी बात कर ये बहुत बुरा आदमी है इसके साथ बात मत करना इसके पास कोरोना वायरस है दे আমি বলে দিচ্ছি দে इसके पास कोरोना वायरस है ये देखो नीलेश देव वर्मा इसके साथ बात मत करना आं थाबो एयरपोर्ट सफैजाक आमो एयरपोर्ट फाइमानी बाइट एयरपोर्ट नि जे कमानि रंकाम जो नेक्स्ट भिडियो फुंसनाय दिननि के आसुकनो आं नक जदि साजाका फार्स्ट ब्लॉग साजाका का लाइक शेयर खाइदि ते कमेंट खाइने तापब दि ते सब्सक्राइब खाइदि काम सुन न एसे साइजन नाम सुन न ताउ तो कोरोना भाइरस नि फाइट दङ आमबागै न किसा पर्सनल हाइजिन थिके दंदि मास्क रक थुबदि ते हैंड वाशिंग खाइने तापब दि आम सुन ओके गुड नाइट